Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizokucela ukube-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje okhishini esenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze zingakuphuthi-ke lezi ndaba. Ongakwenza-ke njengamanje ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ulethele lona namhlanje kuvele laphana-ke umlandeli-ke we-M_K-ke laphana-ke ebonga u-I_E_C ukuthi-ke ubonga nani-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke. Mina-ke into engizoyenza nje ngizodedela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngawakho-ke amadlebe. Ngizocela kulaphana ukuthi masuzwile-ke le video lena ungene ema-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho-ke wena ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje lapho-ke subscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje, awukhishini nesenti nje elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi kodwa angiqale la. Ake ngibonge u-I_E_C ngokusenzelo impilo yavele yalula. Kwavuleka amehlo nakubantu abangaboni, ngisho impumputhe ziyabona. Ngakhumbula iBhayibheli madoda, ayisuka wathi ngidlule. Nempumputhe ziyabona. Kunenye ilokhunjana iTwitter engiyifundile lapha ya omunye umlungu ebuza omunye usesi emreplya ngale ndawo zabo Zuma abo akeke let me say abo MK nabo what. So loyasi sibekade criticize i-decision abayithathile ukuthi why they voted MK, wenza ini uJZ. Alright, what lo sisi khuluma ngento one-proof yayo. Musukhuluma ngento yizwa ngemedia ebhadalwayo ukuthi ipainte uJZ black. Alright, njengamanje bengilalela i-radio from ekuseni until ngo-11 angizange ngizwe bekhuluma ngama-result ashintshile kwi-dashboard ye-IEC. That's why ngithi I thank i-IEC ukuthi isivulele abantu abalele amehlo noma isivulele impumputhe babone ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Ngithanda nje ukubabonga kakhulu. Ngibonge futhi noShazi Vume abakhona la eSouth Africa abakulwelile ukusebenzisa izinsiza senzo zabo ukuze abantu baka IEC babhayize ngalendlela ababhayize ngakhona. Bese sikhathele ukuchaza ukuexplainela abantu ukuthi why iMK ihlele egameni lokuthi ayiye eParliament. Why iMK ibelieve ukuthi ama-vote akhwabanisiwe. U-IEC waphendula imibuzo yethu, now si-free. Asena ukuthi sazophinde explainela abantu bese sikhathele bantwana bekhehla, ngifuna unikhohlisa. And I thank uBaba Zuma ngokuthi akhulume ngo9 meter wamafiga wamavoti angabalwanga, bavele u-IEC wenza lula, wagijimayo wa-eda ngale. Ikutshelani leyo nto leyo mangabe uphila la? Athi ngiyekela ukuthinta ikhanda bese kuvuka lento yala Mandebele angazi ukuthi kuyasa noma liyashona. Angidlule lapha, bengingafuni ukupolitika, bengilapho nje ukuthi sibonga nje kakhulu IEC bafowethu. Lokho kukutshela ukuthi siyabuyela okhethweni. Lokho kukhona abazothi ngiyaphupha, but lokho okubone lapha ku dashboard kulama result amasha kukutshela ukuthi siyabuyela okhethweni. Njengobani wakhipa ama result aphinde futhi akhipha amanye. Mangabe i-ANC inama vote awu 12 meter already ingale kuka 2/3 majority, why isase ku 40%? Why isase ku 40%? Because ino 12 meter. 12 meter inamba enkulu leyana, itimes ekabili. Why isase ku 40? Mele ithathizwe nationally. Aniboni namanje ngisase ingane, nifuna ukutshela yonke into.
hayi